الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وأصدق القائلين: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mwenye kushukuru na mwenye kumahadi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Namnombaza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe umri wa kubindra tafsiri ya Qur'ani, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awakusomera tafsiri na gosi wa tafsiri wa hanune ingire mweni azao na huitereme na wapate kukigarsiana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tafsiri ga ukijifikire bwire mwazibu la wose ambaye ukijibuire na wazibu la waitegereze na waibuke itumikira. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jalla fil ula, namshukuru Mwenyezi Mungu achipe umri na afya na amali inshallah Ta'ala. Nazaria jana ni siku la Khamisi tarehe 16 mwezi wa Kaili Safar yaumul Khamis 1435 Hijria, ama miladi tarehe 19 Disemba 2013. وقالوا ما يهود وكبابنا كونوا قالوا كهودا وكم يهودي ومن محمد ويا أو نصارى ما نصارى كبابنا تهتدوا وانا كم نصارى تهتدوا نهارون. قل محمد وكبابنا بل لكان يمكلون وكم يهودي وكم نصارى لكان يمكلون ملة إبراهيم حنيفا ملة إبراهيم ichumire kabisa. Wama kan wala sanuja minal mushrikina Ibrahim, sani mushrikina ma Mwenyezi Mungu hakamshirikisha male, kwa sababu nyo yahudu nyo mwashirikina weyano na manasara mwashirikina weyano sande kumtogani anatongera dini ya milata Ibrahim hanifa, dini Nabiullah Ibrahim, dini yake anatongera hiyo hanifan ichuma yokoto kamali yos. Wama wala sujama kana minal mushrikina, wajamshirikisha Mwenyezi Mungu Ibrahim sihe mulimale. Mayahudi wamgamba Ibrahim wamgamba Muhammad alayhi salatu wa salam walokam yahudi. Manasara na wagamba Muhammad walokam nasara tahtadunu hanune. markani tahali ushirikina wa yahudi wa Muhammad ho tongere male balekani Muhammad tongere mushrikina wa yahudi wenu millata Ibrahim hanifan mina Ibrahim chumire Muhammad na tongere wama kana wala siyujamal millata Ibrahim sijamal min al-mushrikin. Mwenyezi Mungu sijamal. Mayahudi ni maadui yetu kwetu weyano na manasara ni maadui kwetu weyano, lakini Muhammad alayhi salatu wa salam wamjaribu mtume wetu Muhammad, ina Muhammad hukem yahudi, wamjaribu mtume wetu Muhammad hukem nasara. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa jagamba qul wagambe bal lekani kukem nam yahuda na kukem nasara millata Ibrahim hanifa, mina Ibrahim ambaye mila ichumire kabisa na tongreyo. Wama kan wala suja minal mushrikin, Ibrahim na suja mshirikisha Mwenyezi Mungu malo. Ibrahim
amshirikisha Mwenyezi Mungu na tongera milaki. Marka umati wa makundi ambaye mtume wako Muhammad wa mtamani na mgose Myahudi. Kundi mtume wako Muhammad wa mtamani na uke Nasara, kwa nini wewe ukijivunira kwao? Sono ivunire kwao yani. Ni maana uliko tuwayano. Sono wevunire wayani maana uliko tunadechi basi ayayo wayani Mayahudi na Manasara kama wao umati mabahakunga na male. Marka Muhammad wa sono wa kwaze. Marka umati Muhammad wa kulongo hao ambaye yani wakane Mayahudi wakane Manasara mesuwe msani. Amerika sapoti wake na Europe na support wao yana wao kupata wangu yani. Huwa naita Europe kaita Nasara wao. Naita Amerika na Israel na kaita Asia Yahudi. Marka wazungu balaniza kusora mbo jana muzungu wao hakumjira haraka kama wamjira awasora wakati paka mmoja akaelewa kama kingira Mkristo. Wal iyad billah. وقالوا وكما بنكون قالوا كهودا وكما يهودي كلمه لهم يهودي او نصارى او كنصارى تحت دون محنونه نو محمد محنونه قل وكما بنو هنا سنون محنونه قل وكما بنو بل لكان بولين تغير نصارى اما تغير يهودي ملة ابراهيم حنيفا من ان تغير ملة ابراهيم بني تشميره وما كان ولا سيجان من المشركين. إبراهيم المشركين ماله هم شرك شمن يزمون سبحانه وتعالى ماله. قولوا قبل فينا مرك آمنا بالله وما محمد مرك كانوا بيشوفوا ما قبل ستغرى من إبراهيم مع الصحابة هم كلهم وراويا. قولوا قبل فينا مرك آمنا شامين بالله مجزمون وما ندين أنزل سرز إلينا سوى شامين وما ندين أنزل سرز إلى إبراهيم دين سرز إبراهيم قبل شامين وإسماعيل ديناغنا شامين وإسحاق قنا ديناغنا شامين ويعقوب ديناغنا شامين والأسباط اللي يكون لكامل يعقوب على كيري ويانو ونا زمان الدنيا تشامين ويانو وما ندين أوتي يجيب موسى توراة يجيب موسى تشامين وعيسى ندين يجيب أنباء عيسى إنجيل لا تشامين وما ندين أوتي يجيب النبيون ما نبي ماتوا يجيب الدنيا تشامين ومن ربي من بين هناكم من يزمون واو دنيا ونشيامين من أبيباتو لا نفرق وأشوافنا بين أحد منهم مغتي وما يومنا كم نشين بانجمال وانا بيوسي شوافنا شديك كم نشين بنا فهم نشوافنا بان لا وسي شوافنا كم بيوانا وفدان ونحن مسلمون سوينا سوتشي حقيقة وإسلام تسليمشا kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Gamani ngoma. Amasa na bakuluma moyamo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala achihinya ambaye Uislamu ina manabiano yose hisabu ya matu yake mazina kakandi ilikuwa. Mwenyezi Mungu achoonyesha kama wosi na njema. Sonofikiri kama wanogamba Yesu ni Mkristo, Yesu ni Mkristo hapana. Isa ni Mkristo, Isa ni Muislamu. Wanogamba Musa ni Myahudi kana Banu Israil, lakini sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Isa ni Muislamu. Musa ni Muislamu. Qulu qad amanna chamini billahi Mwenyezi Mungu wahdania wake uchedu wake na karamaka wake na ukuru wake Mwenyezi Mungu tuamini. Wama dini unzira sirazo ilaina suwe Qur'an wayati amin na mtumaga tumwamini Muhammad. Wama dini unzira sirazo ila Ibrahima
Ibrahim dini yake zona chiamini kitabu kana lakini dini yake hanifan musliman wa ma mushrikin. طيب وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويانا يعقوب والأصباط ambaye ni kabila ambaye Yakubu aliingia kwenye mabwana. Wa maana dini utia hiwe Musa, dini hiwe Musa na chiamini. Wa Isa ibn al-Maryam dini yake na chiamini Injili waya. Wa maana dini utia hiwe nabiyuna wa nabimatu. Marka wachikarama tu huyano watu hawakani kama Idris, Nuh, hawakani kama hanoyano. Kwa hivyo wama utia nabiyun wa nabimatu yos. Sulaiman, Idris, Daud, wote nabiyun na manabii yote kabisa. Wanatajiwa lakini wama utia nabiyun na vitabu vya vingiwa manabii yote. Wanatajiwa au min rabbihim vitabu wanavosa na dunia yote ila kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na waona watu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala la nufarriqu achua pange mabaina mgati ma ahadin huwa minhum kama achua pange mara wote chua togolawea. Wa nahnu wal hal suwa lahu almuslimu taslimu kwa Mwenyezi Mungu. Chogasi kwa Mwenyezi Mungu yachijipeleka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Islam maana yake taslika maana tatu. Ni kujiokoa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni kujisalimisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ni amani upatikane Mwenyezi Mungu wako kwa kupatikana na amani. Usalama na kile. وقالوا ولو نكون قالوا كمحمد وكوته كم يهود أو نصارى أو كم نصارى تحتدون هنونا ونصارى ونشان ناو يهودنا ونشان لا قل محمد وقالوا بل لكان وكم نصارى يهودي ملة إبراهيم ملة إبراهيم حنيفا ichumia kabisa wama kana wala suja min al-mushrikin. Ibrahim si mushrikina mara na tongana mina yake. Qulu gamani bina marka amanna chamini wa yawmati Muhammad wa billahi Mwenyezi Mungu wama unzila na dini wama na dini unzila sallallahu ilaina aswa wama na dini unzila sallallahu ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub والأصباط وما ندنوت يجيب موسى وعيسى وما ندنوت يجيب النبيون ما نبيمته يوسف ومن ربهم يتلون من يزمون لا يدين غير من يزمون لا نفرق أشواطا ما بين أحد غتما يومنا منهم وكمل أشواطا قطنا والحال ونحن سوى له مسلمون أتسلمش Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. طيب فإن آمنوا كنبا ونامن بمثل ما مثال كما آمنتم كما جوا مؤمن به mchitabucho waamini wana wanaamini kama hivyo na maana kujisoma na maana Kristo na manasara na kulongwa na muumini na masahaba na kulongwa na wanoyano wakamu wakaneba wanami ni mithaliyo kwa mmenyuwe wana wanami ni kama nyuwe fakadhihtadu wal hal hakika wa hanuna hakika hanuli wega umumoza wa inta wallau kanebu wanautuka fa inna ma sibunuhum alhum wa fi shiqaqin umna mekira wa ipango upande wayano fasayakfika na wakafihum Allah Mwenyezi Mungu na wakafihum wallahu Mwenyezi Mungu sami'un ni mwenye kuiba al-alim mwenye na ilmu nyingi sana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
alonga na umati Muhammad. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala chini Uislamu kuanzia kule. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala chini ya undugu wa manabi wa tuduga mwa dunia hivyo iwanua ndugu. Fa in amanu kanaba wanamine bimithli mithali ma tamachidu مثال ما دين آمنتم وآمنوا به نور أما فإن آمنوا كلمة ونامن بمثله ديني مثال وين ما يتتابوا آمنتم وآمنوا به نور فقد اهتدوا حقيقة كلمة ونامن كما وآمنوا وكما هو اسلامهم وآمنوا كما وآمنوا كما نور فقد اهتدوا حقيقة وحنونا وإن تولوا لكن كنبا ونهتوكا ونرمنا فإنما سبيلهم هم وهو في الشقاق ومن خلاف ذلك فسيكفيك ناكفيهم وهو الله ونزمون ناكفيهم وياه والله وهو من يزمون السميع من يقبل العليم من ينوم من جسر كبيس kaneva wanaamini kama alichomwamini ni wajinyo wanaamini kama wao walekini wahanuna lakini kaneva wanahutuka simuinu humale wao wanda ni mwikilafu wewa mkilafa wewa kwa hivyo fasayakfikahumullah Mwenyezi Mungu na wakafi Mwenyezi Mungu na kukafi yao Muhammad Mwenyezi Mungu na wakafi yao pakuyano وهو Mwenyezi Mungu as-Sami'u mwenye kuiba yao al-Alim mwenye anamanya mwenye. طيب فإن آمنوا كنبا ونامن بمثل مثال ما دين آمنتم وآمن به نور أما به دين وآمن ونامن كما هو فقد حقيقة اهتدوا وهنونا وإن تولوا كنبا ونهتوكا wanahutuko pande tu soma baina sibuinuma hum wao kishiqaq wamna mwa khilafu ndani wepango pande wewe shiqaq maana shaq ni kwepango pande kama Mungu kurumu hadha tu yano wao nguzo pande kabisa waadaya kama wao makafiri fasayakfikahumullah Mwenyezi Mungu fasayakfika na wakafiri hum wao Allah Mwenyezi Mungu na wakafiri وهو Mwenyezi Mungu as-Sami'ul Alim Mwenyezi Mungu ni mwenye kuiba na mwenye anaumani mwingi sana kabisa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sibaqat Allah kwa lazimeni sibaqat Allah kwa lazimeni Mwenyezi Mungu wa man yani ahsanu namshidu wa min Allah Mwenyezi Mungu sibqa kwa lazimisha ونحن والحال له وناسه عابدون والحال تعبدون Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ما معنى السبقة في اللغة العربية السباق معنى كورانجيا كويتوني رانجي موزو يتوني رانجي ديني ويا ديني na mithali wa kama moyo wako utoa rangi uhakiranji dini ويا سبقة الله kuwatoni ranji ya Mwenyezi Mungu wa man yani ahsanu ambaye amshirira wa min Allah Mwenyezi Mungu sibqa mruya ambaye anatoa ranji mumruwa mumwa wa kinyana na mshirira wa yani wala wanahnu wal hal gambali lahu suwa mus'abidun suwa ambaye tuwaja kuabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sibqa fi lughati al-arabiyya kukumtajira sema wasabaq uja kuandika akutana hizi nyumba mchaji yatakuwa kwa chara mweta wasabaq baraka sibqa mina sib kwa lazima ni kwa tawaranji dini yose ni pia baraka ni goya wa man yani ahsan namshido wali min Allah Mwenyezi Mungu sibqa kwa lazimisha kwa tawaranji ونحن والحال سوى له عابدون
swala ambacho kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, chaabidun. Muislamu maana gani? Muislamu abidun Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini Uislamu kanapo kuabudu Mwenyezi Mungu, Uislamu hakuna. Uislamu ni noma. Hauna mavazi, hauna amali. مذهب أهل السنة والجماعة وجمع القول في العمل. في الجوارح kuonekana, ujawari unapokuonekana, na wallahi wa kusema kuonekana, usalama wako mahali gani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Surah Al-Fatih, mwisho aya mwisho, ma kana Muhammadun aba ahad min rijalikum, na'am, Muhammadu Rasulullah walladhina ma'ahu أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا السجد. وإسلام مسكين قياما وكونك من سجود. سجود يكون لكم على شهادتك مسلم. Kafiri anakuona kusija kufanya naye, lakini anakuona kuhusu na alama ya sujud akubwa. Hata kaneva wimbo gani anakuwa alama sujud, kafiri akubwa tayari kirao. Sujudu chama cha Kiislamu, kafiri anakuwa sujudu, anakutokusa satuka na hakuela lea kabisa. Sujudu tu ishimala musawa peke yake. Sabaqat Allah wa lazimisha tuwetoni ranji wayano Mwenyezi Mungu wa man jana ahsan namshindo wali min Allah. Mwenyezi Mungu sabqa wa taranji wa nahnu wal hal lahu suwana abudun. Sasa abudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, chimaabadu wayano tuja kuabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. قل محمد قبل حاجوننا وبما نسوى مياه في الله كذا مجزمه ويهودنا منصارى وبما صلى الله عليه وسلم وبما مجزمه وبما مجزمه يسوع وبما مجزمه يتقى الله واسلام وشمال قام الله ويهودنا منصارى قام مجزمه ni Isa منصارى قام ما يقولون كلام يدلون وزير ابن الله. وامروا ما محمد بن قولوا على بدر الملك أتحاجوننا ما سوى مئة في الله من يزمونه ما سوى من يزمونه مئة. وهو من يزمونه شكر مربنا من يزمونه وربكم من يزمونه. ولنا سوء أعمالنا كنعمالية ولكم أعمالكم نعمالية. ونحن والحال سوء نحن مخلصون صلى يزمون وشمعبود لملاكة كوبانا تشكمنا شرك شخص. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ibada yake cha maabudu ya chamikia upande mukhlisun, chamikia haki ibada yake. Maombi yote chamikia Mwenyezi Mungu chadu peke yake. Mayahudi na Manasara fetuka. Muhammad kadhaba qul, Mwenyezi Mungu kadhaba wadhambe Muhammad wakabadra tuhajunana magombana suwa mia fillah Mwenyezi Mungu
machimurusha Mwenyezi Mungu soma wa huwa Mwenyezi Mungu chimurusha rabbuna Mwenyezi Mungu wetu wa rabbukum na Mwenyezi Mungu wetu wala nasu'alu nasu'ina amalize jamani walakum a'malukum lan amalize wanahnu walhal lahu suwa mukhlisun Mwenyezi Mungu suwe cha maabudu ibada katika wiki upande pekee yake shirki manga siku hapo shirki ndio shirki akumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mara ya kwanza Mwenyezi Mungu ibada anayokubali wanahi jero wanakoshafula wagamba haina chigana nada kwa zikonde yatafula Mwenyezi Mungu hata kana moja na shirki Mwenyezi Mungu akusababisha lakini tena Mwenyezi Mungu kuita amawe imani yako imoke kabisa ukafili kabisa wanasanga ngande ndio tusubiri tena na kufa kama angalia tabia hali yake kwa kuzipona kwa kualia ndio shingira aya sura at-tauba Mwenyezi Mungu akuroa kwamba hicho kama ya shirki mira kipitishia lakini asimani yenyewe kama na kufri Programu Islam tafsiri niko kamba ije shima tafsiri niko kamba ija ipigwe na itengenezwe na itumikiwe kaneva hamleve tafsiri ndogo kwa Israeli nambishe ewe nambishe paka miaka yote nambishe na kuambisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala andama Muhammad qul wa qabilna atuhajunana mamurumanasu wa fillahi Mwenyezi Mungu wa huwa Mwenyezi Mungu tukumuma rabbuna Mwenyezi Mungu wetu wa rabbukum Mwenyezi Mungu wetu walana suwa a'maluna china malizetu walakum a'malukum na malizetu wa nahnu wal hal suwa lahu abidun Mwenyezi Mungu suwe wa nahnu lahu mukhlisun na Mwenyezi Mungu suwe cha mgausa khalis ichendo peke yake ibada ya Mwenyezi Mungu cha upande haina shirki yose badala kana ukafikiri ambaye Sheikh Abdul Wahhab na Sheikh Murjan walikafula sukatia ma Sheikh Abdul Wahhab na katamaje za bukadi kana kama Sheikh Murjan ambaye ni Sheikh ambaye kuweta kwa Sheikh Murjan kwa Saleh alfawali lakini je waje wengine kuabudu وفوسي زي تكرم مسانغا يزين بلازا Sheikh Abdullah na Sheikh Murjan wakuzifa dia baadhi mweleza masamu za msangoja kama matirichi na maranda hiyo ajamali mnashikilia shiriki kabisa unao wengine mwambira Sheikh Abdullah na Sheikh Murjan wajina kaishu makama washuma Kaaba Sheikh al-alim hata karibu kamna msa ina mtu wako fani shirki Salamu alaykum wa alaykum salam mkamko lakini amarija ya kufunama ambayo kama na amsa Sheikh na funama na amsa Sheikh hata ni shirki kungwa mara wale kama daraja kulu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ibana mkama wetu ushindambani heshima ndio ya kushindira kaya lakini karama hana karama mara binadamu yote ana karama lakini yeye ana karama gara walaqad karamna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kigamba shimemba hana kikwesi cha karama اسمع يا عقيل تقام مسلم وإبادة كرزان Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaonyesha masrai wengi wetu waga Mwenyezi Mungu anaongoza masrai inshallah Ta'ala طيب قل محمد وقبلنا تحاجوننا ممرمنا سوامية في الله Mwenyezi Mungu
wa huwa Mwenyezi Mungu tukumuru rabbuna Mwenyezi Mungu wetu wa rabbukum Mwenyezi Mungu wenu ولنا أعمالنا سوى أعمال ذاته ولكم يرجو أعمالكم أعمال ذاته كلام عملنا كتب الآخرة يعني كلام لنا وزمون وماذا وزمون وين يوم أعمال ذاته لكن ما يزمون وين يومين لكن ما على يوين أصل عمليات لكن تمدبر من يزمون وين لكن عملنا لما يسمع يوم أعمال ذاته ما تشوف عمل ذاته لكن ما يزمون وين خلاص أبو رسول الله قل ربنا تحاجوننا ممرنا سوميا في الله من يزمون وهو من يزمون كتير مرمش ربنا من يزمون وربكم من يزمون وهو من يزمون ربنا كتير مرمش ربنا من يزمون وربكم من يزمون ولنا أعمالنا سوى أعمال ولكم أعمالكم نحن أعمال ذنب ونحن لهم مخلصون لكن سوى معنى سوى عمل سوى من يزمون وجمعون وقال كبيرة تقول كشرك معنى وغيرهم حملوا مهود المرصاد نمرافقين وغير بوس أما جامعة تقولون تشيروا أما يقول تقولون ملما إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا ونصارى وذهب إبراهيم إسماعيل إسحاق يعقوب والأسباط وذهب كان يبقى هودا ويهود النصارى ومنافق ونزungoro kafiro bwire bado chachi mali wa Muhammad lakini Muhammad hage malo Mwenyezi Mungu yana kazana mazema Mwenyezi Mungu anakumazamana wama mfune Muhammad wa manzia ambayo wajalongole kama waponyesa kama rema ya kama nasaba ama he taquluna malongambani inna Ibrahim وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا لما يهود أو نصارى لما نصارى قل محمد أأنتم أعلم أم الله أعلم نوى ما يزايد هم يزايد وهو قبيل أو سؤالي niwe nyamanya zaidi ama Mwenyezi Mungu ni amalize Lianna Mwenyezi Mungu kagambani bi makana Ibrahimu Yahudi wa Nasrani Ibrahimu salim Yahudi wala salim Nasara hausajiwa mipatakwim marka Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Asbar ni Mayahudi ama ni Nasara ni mipatakwim kilma hiyo mkulonga ni mipatakwim محمد وغبابينه قل وغبابينه ويان أأنتم نوى أعلم من نوى أم الله أعلم أم يزمون Mwenyezi Mungu ndiye anayezaidi msijue ndiye anayezaidi kwa sababu Mwenyezi Mungu katembea kasoma ma kana Ibrahimu Yahudiyun wala Nasrani Ibrahim salim Yahudi wala Nasrani bali bali ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ما يهود ولا المشركين وقال عزير ابن الله ابن الله النصارى قال عيسى ابن الله عيسى قال بن يزيد قال هو المشركين لكن إبراهيم صار مشركين معه طيب وما يعني أظلم رمش لا ظلمي مما نقطع في سيدة الشهادة تنشينا باج أنا شرينا في سيدة Inda kuchikwake chino shahidi ambaye amalizi chino ambaye tunashauri nacho kabisa. Jucha kenachi fisa nyabshire dhulu kama huyo. Min Allah Mwenyezi Mungu indahu chino ambaye chikwake minalla Mwenyezi Mungu amalizi kama kitu chake. Ama kitabu chake cha chimalizi ambaye cha Mwenyezi Mungu anachi fisa kuchade haki yake. Nyabshire dhulu kama huyo.
وما الله من يزمون وسيجمع بغافل يجوا غفل كما يزمون سجاكو زمي زمن عما تنو تعمل ولو شبكو جمع من يزمون سجاكو زمي زمن ما يهودنا من نصارى المنافقين ناكلهم ونواه أما كما تقولون ما لون بنا إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق والأسباط كانوا نبغى هودا ما يهودي أو نصارى ما نصارى ما لون غيره قل محمد الله بينه إبراهيم وإسحاق ويعقوب وأسباط وكما يهود لكان يكونه أنتم نو أعلم أم الله أعلم نو يمانيزه زايد من يزمون يمانيزه سؤال ماله يا كان يفهمانيزه بس ومن يعني مرك أظلم نمشي للظلم ممن كتم أفسيزه شهادة أمبا شنبا نشكدي ناتشو ومن عنده من الله شنبا Mwenyezi Mungu anachiwa kwa churu cha haki ndio achifisa. Ndio kile ndio kama wama Allah Mwenyezi Mungu sijaa bighafiri ya ghafli ya kuzini za wayano amma chiro ta'maluna mkujamani. Kana Mwenyezi Mungu chokujamani hakuchiriza. Ndugu yangu Muislamu sono ya ghafli sheria. Dunia sono kusole dunia sono ikuteke dunia sono ikuhimu sono ikebuku sono ghaflike no ghaflika mala la ta'khudhu sinatun wala nawla Mwenyezi Mungu akudhabu kabisa rongo wala hakubona lakini bana wabona soma biadamu churamsi kadibana godiri mtoka luma soma lakini Mwenyezi Mungu hakubona wala hakulewa wala hakudhabu rongo ndugu zangu Waislamu na cheti ya sheria akhera ndugu zangu Waislamu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika la akhera inshallah Ta'ala ama yakutu taquluna malonga bani inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbad ambali kunu Yaqub alayhi kulli baba kwa yadi sema mabake كان لبان هودا لما يهودي أو النصارى ما النصارى ولقاي بيا قل محمد وغبرنا أأنتم يو أعلم من بيني أم الله أعلم من يزمني أماني وصلنا يزمك أشجعنا ما كان إبراهيم يهودي ونصراني إبراهيم مش يهودي ولا النصارى طيب وصلنا يبقى إبراهيم نا إسحاق وصلنا يعقوب نا أسباط لما يهود ما يدنا تقول بتنقو مركز القرآن كل كما يومال ويانو وما تجد الله لا مش يظلم ممن نكتم في السيد شهادة ممن نكتم في الشهادة تجد وشرنا شو عندك وقاك وبنا ما تمنزل مو وشرنا شو كمان شو تمنزل مو na nimbulia haki mmaliza ndio hivi sajana mshidadulu kama huyo wa Allah Mwenyezi Mungu sijama bighafil ya Afrika amma chiru ta'maluna kujamaa kenya sivani mnaona na kama Yahudi na Manasara watakalonga hivyo wasabu wanaona hapa Ibrahim an-Nasara Yahudi wao kusiza Ibrahim kama Yahudi ama Nasara wao wapata ugamalizi ya Ibrahim wa kabla yetu kegera jana kwa hivyo suwa na tukula amali male madana ndugu wetu machingira jana sio mbaya sana khalas na tukua amali ma ndugu wetu kama Yahudi kegera jana na suwa ni basi asiranja na wao kaka nasoma wa la tamasana nar illa ayyaman ma'duda nar suwa nar illa nakitaram dakido mutpaka maana tuna kama vile لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى الجنة هنا المنتوب إلا نقول النصارى من يهودي
وقنا جنازة لكن جانا katika mambo ambayo Mwenyezi Mungu ambariki ambaye na amaliza dua yao akiba na hii jana hakimu na mali marka Mwenyezi Mungu agama tilka waja ummatun ummati qad hakika qalat wa itana lahawu ma chinu kasabat chindwa jamani ya khairi wa itana zo wenyewe walakum ma kasabtum na wanacho tamshage na nyonyi wala tusalunna rasu'al mal amma chirukare bar ya'malu jamani wala tusalunna rasu'al mal amma chirukaru ya'malu jamani wa hamsu'al mal wala tusalunna rasu'al mal amma chirukanu wa ya'malu jamani wala تعملون الجماعة يولاتوا هنا حاسوا على معنى وشيخنا شو يهودي شو نصارى ونقول ما يهودي بنجان جنة ما شيخنا جنة تلك أمة وجد أمة تنقل قد خلت لها ما كسبت والتنا جو الشيء خير وترتوين ولكم ما كسبتم ما يراجع كلام شيء تنجوه ولا تسألون عن سؤال مال ولا هو سؤال مال عما كانوا يعملون شنو جمعني هو سؤال مال عما كانوا تعملون نشنو جمعني هو سؤال مال كلامنا عمليا كيويان na kila mtu ambaye na jamani kheri yake mwenyewe yake ndugu wangu Muislamu sana wajivunie na Uislamu ni Muislamu na kireja na hapa sana wajivunie jamani mazia na yako kheri yako sadaka yako zaka yako somi yako amalie jamani yao patapata janna lakini sana wajivunie sana kama shekhi fulani hiyo sana kama mchumba hiyo ni haya Quraishi hiyo na bin Hashim hiyo na Abdul Munafi hiyo sawa fudhila wana sawa fudhila kabla mchumba wayano shaga na amali yako upate janna ipate kwa sifa na kabila mali هذا بالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته